ما اسمك يا خالة؟ هند رمضان. هند برمضان سعد. أيمتى جيتي في الإسكندرون؟ جيت من مدة شهر. دير bir ay oldu geleli İskenderun'a. ليش جيتي İskenderun? جيت عم بدور على أولادي مخطوفين مني إلهم شهرين. Diyor 2 aydır çocuklarımı arıyorum. Çocuklarım kayıp. Kocam aldı çocuklarımı elinden diyor. هلا في الإسكندرون أخذ أولاد لك في سوريا؟ إيه لأن ابني Suriye أخذهم. أخذهم في سوريا. Diyor Suriye'de aldı. Suriye'de çocuklarını almış, kaçırmış. هلا زوجك تركتن لك لا تركتن لا لك لا ما تركني. أنا إجا لعندي إنه بده يجيبني على اسكندرون يسكنني في اسكندرون أنا وولادي. Kandırk yani. إيه على خدعة يعني. Diyor beni kandırdı. Suriye'ye geldi. Yeni nikah yaptı bana diyor. Diyor çocuklarımı alıp çarşıdan kayboldu diyor. Bir daha çocuklarımı görmedim diyor. هلا بعد زوجك بعد الزواج مو بعد ايه من بعد قبل ki لك لا لا بعدي diyor benden sonra evlilik yaptı 3 çocuğu. بعدي تزوج وصار له اولاد هو غير اولادي وانا تميت باركي على هدول اولادي لانهم هن بحضانتي. Diyor tek başıma kaldım 3 çocukla baktım 7 senedir bakıyor çocuklarına. Tek başına yani yaşıyor. كم سنة بقيتي مع زوجك زواج؟ 7 سنوات. 7 تاركني. هلا نحن 14. 14 senedir evlilik ama 7 senedir bıraktı. Görmeye gelmedi. Evet. Evet. Ne hiç haber alamadı. Diyor سرقوا أولادك مو أنت مو هناك كنت؟ كانت بالبيت. قال لهم بدي اجيب لكم للاولاد ثياب الكم وللماما. اخذهم اجى على تركيا فيهم. Diyor انا صرت دور عليهم. Çarşıya götürdü çocukları dedi size ve annenize elbise almak için çıkardım. Götürdü çarşıya sonra kaçırmış onları İskenderun'a Türkiye'ye. Bu da onları arıyor Suriye'de. Duymuş haberi İskenderun'da olduğunu. Bir çocuğu internetle Facebook adresiyle yollamış mesaj demiş anne bizi gelsin buradan alsın diye. Yani Suriye'den gelsin Türkiye. يسألني لازم يسألني. ايش بدك تسأل؟ أنا بدي أحكي لحالي. برجو من الحكومة التركي والأشخاص التركيين يعني كل مين بيشوف هالأولاد وجوزي وكذا إنه يستخبر أي محل في إنه بوليس ولا شيء ويستدلنا على هذا الأشخاص وعلى هذا الأولاد. Diyor Türkiye Cumhuriyeti'ne sesleniyorum diyor çocuklarımı kim bulursa bu yetkililere sesleniyor yetkililere kim bulursa bize haber versin diyor çocuklarımı istiyorum diyor. ايه اشو دلوني عليه واشو لسه بدي اقول احكي انت. ايه وعلى مين بيستدلهم وكذا وانا برجو منهم واهل سوريا انه قالوا لي روحي لعندهم وهن بيساعدوكي وقلبهم كثير طيب وبيستدلوا على الخير وكذا انه جماعه كثير كويسين وبيحبوا السوريين وبيحبوا هيك بس هذا الزلمه بالاخص انه هذا الزلمه طلع كذا كذا وعامل شغلات ما كويسه ولسه هون عم يساوي كل واحد سوري بيتصل فيه او واحد تركي وبيضيعه وبقول له انا ما بجي وما بقابلها وما بخليها تشوف اولادها وانتوا يعني حلوها كذا من عنكم. انا برجو منكم انه تخلوني يعني انه شوفوا اولادي وانا بدي اولادي. Diyor ben çocuklarımı istiyorum bu kocam da suçludur suç yapmak suç işlemiştir. Evet suç işlemiştir. Bunun da yani şeyini Türkiye'de halkına sesleniyor. Bu kocamı yakalanmasını ve çocuklarımı istiyor. Evet bana getirmemi istiyor diyor. Böyle yani Türkiye'ye sesleniyor. Kendi duygularını anlatıyor. ما اسمك يا زوجتي؟ شو اسمك؟ محمد خالد الدياب اسم ثلاثي. محمد الدياب. في زوجك صورته ولادك؟ قولي في. ايه ايه معك يا اخي معك. فرجيم. ايه هاي. Eşinin fotoğrafını göster. هاي صورة جوزي. Bu kocamın şeyidir diyor. Acaba çocuk. في ولادك صورة ولادك؟ ايه هاي كمان. طبعا. هاي صورة الأولاد كمان. حاطيني كويس. ايه صورة الأولاد. Kararı var mı? في محكمة. قرار محكمة. ايه في قرار محكمة في حكمهم في حكم الأولاد عند اللي أعطوني إياه وكذا. روحي على المحكمة
يساعدك في Diyor Türkiye'ye gidin, bu mahkeme kararıyla gösterirler çocuklarımı almak için bir kağıt olarak yani. Yedi mi? Evet. E, خلاص